zasejwane madoda sihamba la ivukuzenzele Strong Boys madoda sibuya nayo indaba ebuhlungu madoda kunzima mani kulo mhlaba laphuma labalibila ngamina ngikhumbula umfowethu wakamba wanyamala lesuke ekhaya size Goli wefowethu ukuphi kweliswe. Salibonani balaleli emakhaya, mina igama uMoto DK Ndlovu, ngiphuma esigabeni seTholojo Konkulu. Namhlanje ngizolithulela umsebenzi wami engiwenzayo iqembu kuyivuka uzenzele Strong Boys ihamba lezikhokho zasejwane. Ngisuka esigabeni saseTholojo Konkulu, sizolethulela ama-video kuKhalamai, ama-video amahle kakhulu esiwasebenza la kuKhalamai. Silithulela into emnandi. Elizothi libukele balaleli emakhaya, labogogo, labomama, labosisi, lizwe liduduzeka ngaphakathi kwenhliziyo zenu, libe happy ngomsebenzi wethu esiwenzayo. Ngicela lisifollowe, like ku-YouTube, ku-internet, ku-TikTok, ku-Facebook, lisilike. Ubingelela abantu bakithi kumaCloud Dludla abaningi liyangazi indoda esebenza labantu abaningi kumsebenzi womusic werumba. Liyazi ukuthi indoda ebamba lapha lalapha engalalapho kuthiwa akule lapha ethinta khona. Lapha abantu bakithi sizoyethula umsebenzi omuhle kakhulu. Ngihamba lo mfowethu Vukuzenzele, sizoyethula umsebenzi wethu esiwenze sisonke. Ngicela esikucela abantu bakithi ukuthi lizinike isikhathi like lingene kuma-internet lifike lithi Vukuzenzele fit izikhokho zasejwane, libone khona lapho ukuthi lizobonani. Kule ngoma ezimnandi kakhulu laphana ezikhuzayo ukuthi bazali khuzana abantwana, hayi kunye nje liza kuthola khona ngale. Wena uthini khonapho zalo, uthi abantu benjani bejika kuphi? Befika ku-YouTube, baya ku-YouTube laphana bazofika laphana belike. Ma beqeda ukulayika bazobona imisebenzi yethu emihle esiletha from Khalamai. Ningakhohlwa abantu bakithi ukuthi livakatshele wona ngale kuma-internet. Phethe ikhampani enkulu Khalamai, lapho ke kuyanyiwa kuyenziwa ezibukwayo. Siyacela abantu bakithi ukuthi lisisupport, lathi siyaludinga usekelo lwenu njengabalandeli bethu. Lilike, lihluphe kakhulu ngokulandelela kakhulu umsebenzi weVukuzenzele lezikhokho zasejwane. Yithi ngumuntu kumbe imbuzi, uzazikhethela ukuthi yini.